انجمن ریوبریا ناوندی آک پارتی جوینا خویا داویایی سال ساز کر. ده جوینا به سروکایتی سروکوماری ترکیه ده روشا روجاوای کردستان و سوریه یک جه مجارن سرکه بو. بردفتی آک پارتی پشتی جوین بانگل حسده کرکو پیمانا دهیادار جیب که. Irak'ın tamamında silah bırakılması gerektiği gibi aynı şekilde Suriye'de وەکێک و پێویستە لە تەمامیە عێراقی چەکبێندانین بە هەمان ئاوایە دوێ لە سووریێژی هەبوونە ڕێخستنا تەرۆریە حەسەدێ بداوی ببە. Li vê derê karê sereke cîbicîkirina peyama dehê adarê û piştî vê yekê jî danîna çekan e. Bi vî awayî ew kesên ku beşdarî terorê nebûne bila tewlî artêşa Sûriyê bibin. Ew peyman ji bo çekdanîna bi temamî çarçoveyeke baş pêşkêş dike. Maddeya duyem a peymana dehê adarê hemû maf û hiqûqa birayên me yên Kurd ên li Sûriyê esas digire û diparêze. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin bütün haklarını, hukuklarını esas alan ve koruyan bir atıf yapıyor. مجار لپارلمنتویا ترکیه جی یک جی روژوا گوتو بیجین بودجه 2026 یا وزارت درویا ترکیه بو. Suriye 13 yıl aradan Hakan Fidan دو گوتارا خود تکزیل سر یک ریزی و یکیتی آخا سوریه کرو جیب جی کرنا پیمانا دهیاداره وکه ریا گهشتنا و آرمانجه نشاندا. Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Sünni, Dürzi ام دخوازن سوریه که عرب، کرد، ترکمن، سنه، دروز، کریستیان، شیعه و همو آلیت ده دناو آرامی و وکهویه ده دجین ببینن. دوی چارچوه ده ام باور دکن که دمل دست جیبجی کرنا پیمانا دهه آداره یا کلگل حسد هاتیه دست پیکرن دسوده که مزن بگینه آرامی اولات. Saygıyla selamlıyorum. Şair der ki Parlamenteri Dem Partiye sırrı sakık jida xaftına xwede serdanên Hakan Fidanên bo Şamê û peywendiyên li gel hikûmeta Sûriyê bi bîr xistin. hepimiz bedenen yaralıyız. Daxwaz kir ku Fidan bi heman awayî berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê û rêyên diyalogê li gel Kurdên wê derê jî veke. ediyorum. Vaktimize Şimdi biz size söylüyoruz Sayın Fidan. Siz her gün Şam'a doğru gidiyorsunuz. Asıl gitmeniz gerek. Ev ji were dibêjin birêz Fidan hûn her roj ber bi Şamê ve diçin. Lê yên ku divê hûn biçin cem wan birayên me ne. Herin rojava. Dema ez diçim û şê kesûkarên me li wê derê hene. Ji min dipirsin dibêjin pismamê me çi dike. Pismam tê wateya kur ap. Biraziyên we dibêjin apê me çi dike. Li şûna biçe Şamê wele bila biçe rojava. Em jî we ve dixwînin. Herin rojava, aştiye bikin, hukuka li wê derê cîbicî bikin. Pêwîstiya gelên Tirkiye bi vê yekê heye. Ji destpêka pêvajoya çareseriya pirsa Kurda li Tirkiye, yek ji mercênên qerewekû hesede jî hevawayê PKK xwe helweşîne û di çarçoveya peymana dehyadarê de tevlî artêşa Sûriyê bibe. Ferdî Sak, Rûdal.